Se isso é fogo e redor com mar,
ko ke ho fa ma I he tal malo fonwa ka mai nga hi ta fa tap ko do be fa ta po as me programa ada mo e fa nga mari ko ni I hoan ke fa ho ko dai ai programa ko fa ta no hono ni pa mo e candidate figa o laki o to ta pon full fa ma mai he ni I he hoan ke fa ho ko atu e ta programa ko ia ki ahoni I hene pehego fa ampe ku wong le re te ta programa ka te mo to lama ke mo mamata mo ka mai mo mau pa mo to ki share to pe ta programa ke nga ki ta ina se ni na to ko do pe na o fi a fanong pa mo mamata ki ba ba ko ia o ku o mai mo update ko ia campaign se a fa os mama ki to ta po hon fu e tem ta pe ko fe fe ta le fa si line fa malo ta mau ya honi pe malo mo nga la pe mi to ko lo pe ko to pe mahalo ki pe wa o wiki ta pe kai ki to pe wiki ka hau o te pe ko wiki ta pe la mo ma o le ba ma lo le mi nga hinga o ko ta pe fa ko ku fe ha ke fa fe ha ke a to ta pon fu o la me hena o ko pa o le te pe mi to ta pon fu ko tu ta mini to pe wiki ta ai tai ko o ma lao ke fa ko ke pe ni ai ko Wa lau fok pau ke hoa wa wha ki mua. Pau ke toko katoa te pena mo e ngai tu waki. Te kei te ngofua ngā wha kempini. Aia koe whainga maare whaas ke wha kempini koe tu site u ka haope mo e po tu site. Aia koe wiki pe tata me hene. Ka koe no whakatoa e solo koe ke te tuku halelei. Kong lau e whi taimi koe ni ku wau mai ke kempini I malai spoti ko te kai whakao si e. Ai ka pau takai pa e lova o se takai e tolu. Takai fo asieni pe koe ka pau koe takai kaha koe toen koe mita te au. Koe afi haken koe ke hanga tonu ke te pi tai mini. Pea koe whanatau ke kau tau kei o malai spoti o koe piho no whahinga tekniki o e last leg. O koe ke tatau e kembeni koe kamata o kembeni o ne tō te tai mini. Koe angai e ne tō e tai mini solo pa builo ke motu ani pe ko ni strategy pe he ka me pe he ka to pe ka ke te wow ku ia ke ai ka quantity ni ku o si fahama na tolu ku tapune na a hila to na hikolo I he flight e ko si ko tenga pe ku na ke fo ha ko tani mi ko na fa ki proclama halo pe nga ni ti mo le tio o ta pe munin pe motongan ai ko hi ku o si lava na wa hi ki na do pe ko ni ku na quantity ki nga va mo tu ku na fo to mai ki to tap o mai ko be fo ki ka nga na fili mi ai pe ku na to mai pe ki ai whakakato lo pe whangi tala noa mo ngā tolu pe mo ia ko te whiri na o si I tonga tapu I aha ko e whai e whiri ka whewhe ai tūnga kwea ho a ahi olo ke ngai kolo ko nai tonga tapu hon fulu ku o spel mo ke whanonga pe mo ngā tolu I he ngai prokalama ke te te malo solo o se ma tolu fok mau station ma kolo taha me moto e taha ai ko e taha ua e lea mai kia ne po ko ma whalaka vai ua ai aku toi pe fefini o ko mo pongpongi mo to puri lulu ka vane kakato ia ai ahi ai ko ahi pe foki ke fata me ngai kolo ngai holo whakakolo ngai holo CSC ka kai ko campaign pe foki o ko campaign ke ngai siasi ko ngai kalap tonga ko ngai grupo e hui kwa fine ai ko u campaign ko le ke pe Pea, hangi ko mena ulawe ke koe ni, na osi ki waweang ki nau do, na o stapune na o koe motu ani te ulawe pe ke ku campaign pea aku, na mauseti pe ke peheni. Kai ke au mai ke wike ni, osi mawe a ahi whakakolo, pe ke ngai kalapu me ngai kolopu me ngai sias me umea koe ia. Pea koe ahe ua lewa koe wike ka haute ma waiwa whakolopai o tapune ake ku toa tu toa. Aia koe Koe whainga seti koe ni, na whau pe he ni I mai pe. Ke alu pe koe o au no climax, I aha pe koe ki mua, pe tāpuni e campaign. Aia koe whotutuia aku, e tonu pe ka au, pau hala e ke ni, e mau tataha pe teknik.
Te mahina pe hawa noa ko fe tekniki ko e o nga hawe fai tu ne kaina. Ko o mari ko ke fa os ko nga ko hanga ko lau na ni hira na ukamata na upolokama campaign na doria I sa no February ma as April na o si ta kai mena doi pe ki longo mai he wa ko ya o ka ke tau se o ki ha ke campaign pa to langa mai ko ki mu ko strategy ya na to na o mai ko na palania na to ke na tata he kamata o se ba na ki malo na to lo fa na ko ki nga we ho au te ho mare ko ma fa o si ka ku ane ka la fo ko me e ta ta o lot fo ki o to don ke mana tu ma pe ia e ka quantity o nga ke mana tu na to he ka kai he time fili ko na nga lo fu to la hi fo ko kita pe o to la he ka de di e ko nga ke na lava pe o ke mana tu I pe hingo ke ka quantity man ya ka ko ne tu ko he ni mi ho wa kai ko ki nga ko ko ki o si a ki ai na tama he taha candidate ke te au pas. Ko hua to fai ko campaign he kolo pea oku nau tupu hake ai. So to le nau hange pea ko to pe ke tama he gagai ange pe paka nau fili nau tori ya. Ka kame ke he au ho no ai pe fe ka ku nei fe o wat ke nga he fe du wana ko ke o si ya ke ai pas. Au ku o whakalanga pete whaka no taritari he kakai mau tōru. Te tau kau porfava kau sakolo kau mata pure e me ko tonga ngai o ku pako fia o nga unu tonga ni ai malama ko e ke ka fai ke te tui whaka politikare mo to fatongia ai ko tonga I ko mawat ko to ke ngai kolo mo whaka ka sakolo ke ha fai le taritari mo ni me ma ka very few and you now tamai now make excuse mai no be ka we make it all like la ha na tra mai io ma te mau fai ko mai ko fai ora tari mau ilo I pe te mau fai pe ke candidate ko to ko mau fatangia te tau me ko mata pu ke ko tai fonu ko mata pu ngai kolo o kuna fai me ko ia mas mai no pe no mas mai pe kan mau to to ta ko fili mata pu ka ko admire ka ko salute e ni o ngai kolo ta de to ta pofulu o fa malo atu ke kau tai fono me kau mata pure o mau sira me mau tolo to mo ngai ka tau tu nga me kau kantiti ka mo loto to ka foi mam fo o ia ke mo mai o fai o mo fatongia ko no tal tal le ki mau to ka kau kantiti ko e solo na ha ki ko ngai ni ki o ko kolo o kau ko po ku ha wa kantiti ki ko ngai ni ka ko mau po kala pu ia o fotuan ke ta Afrika lapu. O la ta Afrika lapu e boni. Kayo ke proclama deity. Aga faina lau mari ia ko sa ia pe ta kamata mai me ko ni. Ka ko nyanga tu. Ko me nga ke ka pa hono fulema ke ka votes ke ka kai. Io ma dei foco ke ke pe ma ta ia ke te alu he ke filia ya kika ke ari ta tau me ke ta ko to pe alu fe mari ko os mau tolo ka ambe fe tai ni e solo mo kamata ke te ilo pe kita lo I mo oni o ka wa ia o I pe au I can sense and I can feel pa ko I pe na u ta fa hange I interview ta Tamai to ta ka ka ko ngo ni o mo tai mini ko tane. Ko ngai wa tai mini to fo ke ko ha. E wo fe fili pa ku. Nga tupe u ken te ni ko tane. Ko alu ka fili wa ni ke o fi o ko ngo I feel at peace, O ko ngo I. De no pe ho ko to mo fa kau kau. Ai ko kai ko ke kakai ngo me na la ke ai. O de sule o de fa fa ia kita kakai ko no I o mai DVU wiwa na u connections mo kau candidate. Wow. Kana wa fa fogi. Kamani na ulawa fili la to ia mauto. Mauto ho mauto ko fa. To ta bete na fili ai. Ai ke fa kau solo. Ko fili ko ni o ku tise e le ta ke malo. Ko vanga pe Ege te play me kakai mo anga no fili mo ha of course se mai fili fo to poto ta ke te au at the end ko ta ko na
Na ne whai le taha, e ne ngāua ke mea koe ni, tō taha whenengau ke e tāpuni a kia. Pe tō taha ia koutu e kuna, pe te uwhia maari e peo ka haola. Pe koe motuani, pe koe taha. A koutu i koe le taha e ma tō taha pōpono. O ku mahino pito ai whatala no ko ia e whaosi ku ia he whoki he ku mahino o ku ai ngahi mea e koe ngahi makatuunga lele ia ke te whia maari e he taimi ko whai e koe whili. Pea mo ngahi makatuunga ke te mau ke te hoha ai. Ka ko ngā koe ni koe ke nau whia maari e koe ngā ka pau ku nau whai pena tōna tūku ngata. A oe pōpō aki ke kāi ngā. Ka whai whili ko haho no lau nau whia maari pena tōna e malawa pe o fa he kai fa ka candidate na o campaign nga hi ta ko o si na ta mai ta un campaign ko ni na ka mai ko pare ma e ku fili ko o si na ka ke a o po aki ke ka kai pa ko hinga ko to lo to la he ke to foki mai ko ni ko nga ko ku na ko ngo na ka ke a o po aki ki he kai nga ko ia hoku wa he nga ko finga le va ke nga o sort out he for fili ko ni ke a o aki kana to pa na do fa deli hai pe na do na fili ku ke whakaukau ku ofio po aki ke au ka kina tolu pe ku pe a wat be ke whiri ku lava ka kato au kana ai nā tolu ai po aki koe ku ke loto ke almu ki whare area. O ko whia maari o pito e sol, ko e palani ko ku campaigni o ki e lahi ange mea hoko he palani. Ako whia o pito ai, ai whenga mea hoku e ni, ko whinga ke meet ai expectations pe ko whinga ke meet te palani. Na ko mea rewa e ala hoko ko lava ulaki ko lava meet te palani. Mea no wa ko lava no wang he palani. Ko mea rewa e hono toru ko le ova ana he palani. Ova lele. Ko ngoi ko pende te iti. Mo campaigning ono whakahoko e solo o ki ova he palani. Pako whia ai. Ako whia lahi apito ai e kia pamanaki e o mea lahi ko hoko e na ke kawi he palani ka tokoni ke campaigni ka me whakamalo hini e tui ko eni e kone nau hanga whakahingoa wahe tolo campaigni o whakatuku ko nau theme whakaluku fua ko whaito tonu na elewa e theme ke he tonu ako niau mai ke last leg ko eni pe ko ngā final part in the campaigni o mai e ki hingoa ko taha e ngai service na whakatuku ko mama you and I ya ko whate whito e me portfolio ko pe he ofa ke o tua a ke kotoa ho loto ka ke ofa ke o kaunga api o ke ko ofa ya te koe ko hingoa e ku ski service ko ni ko e totonge shopping i muri ka mauhanga tiriwa tai totonge tongani ko mama you and I ko mama ko ke uhinga ko mau whakaiku ko mama ku hinga ke portfolio ko ni ai whakaingoa a ke last leg e ku campaigni ko mama ku hinga ke sisu pe ko o tua ko you and I ku hinga ki ho kaunga api pe mo au ai ko hingoa ia e ko si mia e ki ko nga fase campaigni ko ne ka ke ko le fatau ke o fiwi ko ana ko mo tai ni solo Koi. Ko pala pare ma fogene hoko e faas pe ko ti te ngai proclama ko si pa bena ta ki la si ki ai pala pare ma ko ni ko alate va henga ia kakai loto kakai e va henga ape alate ko ia kuna be loto mo do ke ma ave faas ka ko hinga ko ta sistem ko da ni mi fili i he va henga ko foi fili pe ta ha ma o ia ke na fili ke foi candidate ko ia ke ne ma o ko va henga e ka pau ko le veces ko mo tau fili fra lok fua e lava e family ia pe ma kakai o na ma winga ia me de ma ko ma foi fili a ma tolo e fiha ko ni ko mai fe fili ho full ko ni ke ma fili a ma candidate pe fili nim na blava le na tolo ave kakai na loto ke a ko ke na to o mo na to ma fasia na loto no fe lau e foi fili e fiha ko hinga ko no tu ni gina to o taha pe ho foi fili pa ke ngatai o me pe foi taha pa ko ia pe ko pau ke ai e ka kai to la mo family o ka wa pe me maheni pe ka nga ko mo ha fu kai nga hesias o nga o fe lau i ho na loto i me ko ka fe ho wa kai dia i e tau fili ko ni dai ni mi mo no to di liu ke
whakaata kakai ke nau tau ataina, e nau whiri ke, i ala ke whiri hange ke whiri whaka tokolahi, hange whiri whaka tokolahi kene a tau tolu ka whangau aki, ke ronga ke ki ata whiri a kakai whaosi, o wakai ki ai. Ko tu be solo e te tau wa upe ki ai, e pe whake ni unau, kau nau a senita, ke tau te whoki ke whiri whaka tokolahi. Ke tuka whiri tofi ko e ni. Pea Australia mai pe kau tangata politiki I loa e ko hiri na nau whanonga mai pe au ke hiri wa whi maho fulu na nau talamai nau tolu e saian ka pate tau te whoki ke whiri whakaluku fua. Hangi ko mea kano ke lavi ki ai. Ai ko ngoi koe taimini, ko system mene taimini ke whare tau lava tau wa inga I tua ai. Tau rotonga whia moeni. Ai ko ka pai wha whoki ke mea koe na mahino pe no hala whanonga ona. Pau ke whau lao pea. Ai whare hadea. Nola, pe tau whoke. Ka uhinga lelei au, pita pagou tui, wai whake ni unau, oku nau whakaukau ki whakapāti, ke whakalau ki whakapāti whakapolitikare. Ai ka pau ke push, ki teke mai mea ko ia, e na whenā pasi a pita nau me whiri whakaluku fua. Ai ngā mea whakapāti me whiri whakaluku fua. Ai ko angau kusio koe ke kahau. E kei ke uoho vare, o ka pau, e malawa ki te hoka mea ko ia. Ka koe totally different ball game for kena taimi ni. Wa concentrate ki mea wani ne ongo kwai ano ngahi pore. Ka koe system mea taimi ni paku. Ko ia peo kutau whanau kia au ano e maa sala. Kui. I ta whaaki koe ni o campaign ni, ko mo os whakahoko I tangata pōwhulu. Mahino ke te au ia o koe ka hasola ko ia ki he mahenga pea ku ke ilo lei pe koe me ke api kotoa. Mahalo pe mahi ngoa kakai pe me maulota pe koe I humo ngahi wheitu. Ko ngā koe fuoloa taimi ku ke os no foi mo ke nā tolu I he mahenga. Ka koe ku ngā koe ai tau pe he ko whainga taa ku mo whepaki mo ia he taimi campaign ni. O ku ke wakai ki ai koe ke hange pe ko tatala nā gani ke system ni taini ni foi fili pe taha. Ka koe ki tau te lawa tau whaha mea ki ai, tau whai aki pe ia. Tau ngā uwe whata tau ki whi system ko ia. I o campaign ni koe ni ke wahinga, tangata pōwhulu, koe ha palaparema. Ka whainga mea pe koe ke uia ka palaparema. Ka ku ke whainga taha ia koe ai kantiteiti. I ho o whainga koe ke whai ho campaign ni. Ku ke lawa o wakai ki ai I he tainimi, I he taimi koe ho campaign ni. Maloso. O koe whaka mea whai mawhua ni mau whai I ngai area ke. Ka mata pe me he pore wani ke mea koe ni. O toa ia mo salute ke ni unau pore. Ka koe whihui koe nā solo ni hanga o whaka aki a iau ke realize. Te wanga whatoka ngā e mea koe ni. Ai mahu inga koe ke te iloi ai brand ko kita. Ko mea ko tānoa tene whatau ko whihui. Hangi ha product. Ako whanau whakapata I mini ko au e product. O ko rato te atu ki tangata whangawhulu. Ko product lelei taha au. Sai. Hau rewa hau kau pou. Hau kau pou o kuia. He koe umende o tanatu ko o whare ai. Ko aku tini kempeni solo na keke uki au hataha. Ko nau tolo pena nau whetutaki mai koe nau whia tokoni. Koe ni solo me ngai kolo ke tamata pōmata. Ni mau maheni, wai me ni koe ke mau maheni. Nau whia o mai o pou ke au. E koe mea rewen ko ngoi. Ko whakailongan ko ne o mai, ai koe product koe ko au. O koe ka kai lelei I wahengani, o nau whia o matu uaki ai product koe ni. Ako ko me Paru hanga mea ka whanata lahi au. Ango whiu koe puka haimea ko whainga tā ia ai. Teimu gana ei koe ke kamata koe pōre koe ni. Nau sio mai o he ngahi. Me a ke ngai whainga tā ake heke. Au peke hano a project la kai. Ke mau e nau whalala. Whanonga me koe ke mei ni. Moi hau e kau pou. Ko ngongo e lewa mea koe ni. Uruaki. O kumaho inga pito. E te whapapau I koe product lelei kita. I ngahi e ria ke heke mo ui. Tau te whito ki ho whiohi mo e nofo, mo kakai e kolo, mo kakai e wahenga. O ku te lava o kai ki hi I mea, ke mahino ki he kakai,
ki mua e ate mau falala ko pau ke mau la ki sio ke product mau la ki sio ka koe ko hai koe i e tau nofo i kolongani mo halatai mo tata ponga fulu ko hai ngau e ku ke la o ke ununganga fefe ako o me aka togo ya ko sio clear ke o nga pe to hiki to me aya manga mareva kakai nga alfa pore anga kakai nga o CIC kakai ma olunga o ke kau fai fe kau malolo la lahi fonuan na nga ono me ko to kon me ka o bere wa he ke fi ha o fe nga kakai go ni o tu wa ke product ta pau wa product o ko now ma o I solo I feel at peace mata go melin o fi mali ta ke nga tai ta fai mo fu ale wa ka o e ku pore fai mo fu ka o ke peat ki kai ka to ta po fu e fu nga nga ko ni o ke last leg of my campaigning mo ko mau ke fa fuai to fa area mo pre anga ko mau ke o kore ho mo fa la ke mai ka pau na ke o mau pe hin mo fa ka pau i ko ko product le le au ke ne fa fuai ke mo to ke fa area mo pre anga e kai ke o loto la dai kai ke o ke confident ke wa kore ho mo fa la he kai ke utari fu kakai mahu inga ma fu kakai lotu lele ko ni tongani mo muri kula wa mai o mai ke na popo to make excuse ke o avoid ki na tol na fai ku more noa na popo mo na wivi ako fui poini ko ni wa ke campaign ni lo tongani so i hala fononga ko ni fononga ia mai pa ko main theme for ke campaign ni ko ko fai to tonu ai maki mi hake e mo ke mamafa ai mai no betu pe muinga maki ko winga ko hake ke lift hake ni tua ko to ta po fru ya hake ni ka ko foka ke o fe ui ko ngai fai ngata ko to ape o fronga anga ke bene mo tu ai ine o me ke foi poi ni ko ni o ko fai mo fu me a to ko ko fie mali la e alo nge ofia ki ka mo ha ola o ko tui e to fie mari ta tau pe no tani ai outcome go ya malo so Koe tu fu koe ni pe koe mea pe koko ko ofi fo ke fai ai fili dai ni ko ngai time ko na mo fononga mai ai ta focus in campaign pe ko ofi ko ni fe ai homo ngai va ko me ka quantity homo wa henga ngai va henga na tala mai ko na finga ke na o lotu ta fe tu ma fai mea pe he ko na finga pe ke ka po ke o osi fili ku wa fai nga va fai mea pe he now tau ak fi au hi pe ko hai pe fi le ka kai pe now ana tuk fa le ale fe fe ho mo wa ho mo folo ki mo to ye tu ko ya o ku wa tai me mo la vai o ma ha ki fa ngamare ke mo tala no mo ni ho mo ka quantity ti pe ko to ta ha ko ne lo to nga pu ke le ta ha mo wa nga pe o ku mo ke fe mo ki na ta ni tu ke ma ha fa ngamare ke mo ki tala no mo ki na to no to ko fa mo ka quantity ni ave to ko ua me la paha me to ua me kolongai na kamata pe ai campaign ni solo ma diva pe ko nga ke he la he nga ake social media na o kamata fa longo pe au e ko campaign ni ke ko bo mo au ke ngai me ko ni ulaki he kai ke ulave ya candidate he kai ke tu hifa candidate ma te wate fatata ko ke tu hifa candidate pe ko fa lo tonga ko mantu i pene dai mi kona malo ita hano tala no iko pa nga whakawahenga pe ta pala pe tua ki e kau ke kau whawhunga lo tonga lahi ki ono ngai hala aki mo campaign dia ke pa anga ko ke ko ana pa anga mo me ko ya ko mana tu pene ke ha fa me figa ka pa na trat ka ko o fu pa una mo na ke he kutani na ke ku ngata pe ku whahao me whawhunga lo tonga kana e bria ko o ko tu ku lahi no ta pala sia ka fa fonga me ko ni ka ko yanga pe tu e lao ko ta hai ko no wa ko ne ai ka post ha ke te ko wa ke te he social media na sa ia ma pe ke ku ato o like ai ko no inga ai ni so ke o fa na ka ia ka pa wa ka po ke te ko ya
kau no whainga ta ia au, kau na loto ke na like pe na comment positive ai, pe na let them go ahead freely. Ego winga te taki ia I like, we get the sio men e kau go whainga ta ia pe, oh, ko fa sene so ko na like pe he. E sa ia ko na ko le pe he me ano ka wa ke te. Let them bring out their true feelings, ka o te na po po. Ano ko e ka ko tem go fai me ke peni kolongani, ai na lava ke nei. O ko fala tla hi ko po ke ko mo me fai ka o ki ai, eh. Pa ko fa si pe na launch ko e ai ke bine mo tuai. Dai fai kolongani. Na honga fa fai ai ke ke ti ko kolongani. Na fa fai ko tang. Kapau ke loto ke hau ke ta launch fa ta hen ke o te frahela ka ko. He ko ilo i fa ke na me ko ya ve. Te hanga provide te holo ko te u i ko. Mai live stream ko mai te fa ngole o lai ko ngahi me ato koni ko no ki mai kakai. Ai ko gange. Tu ka me ko fa ya. Apa te loto ke hau me ko ta launch fa ta hen me fa hela te ke. Oscar pa to kita to hokwa. Pena me tali. Ko hi ko ni hanga tali pa no ta ne ba ai. Ke programa ko ini ko ko te ke main speaker programa ko ni. Ko no wa te ke whakawhi i mai hao tamalea hao pōpō ka koe. Te whai a te. He kei ki tō pōpō, he kei te whanga whakawhi i maha ku ka pōpō. Te whamahine ka koe, ka ku guest a aku koe. Ke polokalama launch koe ni. Te ke mūmu o koe ai. Ai ko kai koe lau mari wa so le wongo i. Nā ne hanga whakawai vai i. Ai hange ko kau pōpō, pa ku sio pe koe ha Facebook a ku ki tere ha ke ha ko to ta po mai ka au ha ki me au papa de whatonga i o re ko tere ia vite ka o a ako o inbox e te dangi to o me ko ne o ko to ta ko na ia ko o me ne so ko ta la ga mo ko fo o constituency ke he o ta still o te ke fai o pete ke ala ko ka tendite ko ke fi po mai te au ko whahala ke kandi ka tau whanonga tō koe niu ke whimau ke pe. Ai ai ene pehe, o koe ke hau porpare mata. Ke whanonga ni mau whai, koe ngai whataha ki mua. Na eo e kau ke mpenia ki loto ngā manto ki tua ku. Pausia te mea lele ia, ai koloni. Ia hoka ngai mea koe ia. Ko talange ke kau ofisa kolo hendi ko fitu tapu nā tolu whamalo pau tāni. O whamalo pau tāu pe aho. O wanoa wa ni mai o mama ka kai mo wa foi no dia tau look after ka ke de o mai ko tau ngai kolo e bono inga o tau ko chance e o tau alu ko na e ko ta mai le ko po ni na me amo ta to ko na ngai kolo ke pina pe me na tolu o ta nge it takes a sacrifice ke kamata ha me pe. Ele que tau expect de lava pe pa mau pe ka to pe tain beta. Malo ya ko tau ga una fatonga e ton ke pe he, tau ga unu ni politika re ke to o mama nge ko da tau ge ko he. Na le tu e ko ye tai ni solo. Maria pito ai na matala pe me fatala no ko nga ku mahu inga pito foko nga ko no update ia e tu nga ko yai ai wa o mai gai homo campaigni pe me te ko fili i he wo ke ka hau amana fo ke fa hau ko fili he a ho to pre lulu a ko tu malo ko mahino pito ai fatala no ko ni ki no update mai ai tu nga ko ha fili ko no site to ta foi proclama ta ha fas so nga e a o ko ke tu site to e ofiange ai fili e ke to pre lulu te to e lava pe he foi proclama ko te fa update fa o sia ki he wiki kau ka pa wa me pa ke da mana tu i update ko ni au ne me lava pe o kava mai ai fa kau ko e ko tu fo da ni mi no hoko atu ki ka venga ko ni he ko tu o ku ma winga abito ko nga kula he no talanga i fo ai ko time kon e fa e fili to pre lulu ko ne lava pe ko ui mai ka o fa fonga e to ko ta fitu mi va he ta fitu i tonga o na fili ko e ka kai ki na tolu como pe apeheke ka no pele to hivu como fatongia hoko pe ko no fili ha pare ni como fatongia e wat helau ka ki moto ke mo fai fare area ko no fili ha pare ni ko tu fo ke da ni mina e ke me ai be
i ngawe ko mo na mo whakahoko i whanua ngahi tunga na tau iai ki mua he wawhenga fulu. Ta wā mai he wawhenga fulu na e Filipe he tui e paremia. Mo moi mai he wawhenga fulu he tunga kunau iai. E tu ponima o Fili rewa he kakai ki mo tolu. Ki mo alat ki whare area pa toki. Pa mo toki Fili ai ha paremia mai whanua. O wai ni ihe kunau pe he whoko ngā ka lahi koe. Ke whakaukau ki whakatau hosi pa mai hae ngahi nau whapolitikare ngā ue ake ngai whanua lahi. O pehe ko hoko e ka palaparema. Fefe ke whotu rewe ni fefe ke tau toki liriu mua ke whiri mai he kakai hanga ton pe ha paremia. Ia te tau te palaparema whaofai paremia e taimiko tau lau whika ai pa muhange ko alo whakakore ni i ko ngā ke nau tū mao kai holafa hano pureanga. Ta behe ni i mau sai ke te whokpeke tui ke ne whiri mai pe ia paremia. Pa toki whiri reha paremia e ni ka minista. Peko tu be dai ni tau ai ka fe ho wakai ki ai ke ngahi situation ke ko ia I anga ho wakai ki ai mi tai ni ko candidate ko ki fare area ngono rea to tolu ke fokio ne ke ki fa o se ki solo situation ke koi mono ai pore takita koi a me pango te tau wa inga be fa tau ke situation ko tau ia tai ni e koe osenge aho, koe lao lolo tonga ko pau ke whiri e toko tawhitu, e toko ua no, pe koe e paremia. Me whakaukau koe, ke whakafoke e nea whio ke ne whai, pe koe whakaufoke ke kakai ke na honga whai, whakawofa katoa, ka koe ngai situation ke he whoki. Aia e malawaia ke hoko ka waha no whaunga. But at the very moment, ko pau ke tau wainga e osko ne whiri, pe whiri e toko ua no e paremia. Sai. Ko me ni go si o ko ki ai. O pehe. Whakau. Ka pau ko u alternative ye. Ko ui mai ke ka kai tala mai. Ma tunga go tau e tai mini pe ko foi system pe ko foi situation go tau e tai mini lolo tonga. Pe hanga to ko wa no fili premia. Ka pau ko no pore pe makakai. O kai ke sai. E ko ni hanga whaka ai se whakatau a pōsi. Une whaka ai ke vai e paremia ke ni ihi koe te nau whiri maana. Sa lako mai u whektoa. Tau whanonga tau geu tau. Tau tala mai lewa he ni ihi. Sai, koe mende ni solova aki. Ai ki hanga he kakai o whiri e paremia, uhi ke tariui hanga tonu pe paremia ke kakai, ka ua tariui mo iri whia, mo toi whakaongo ki he kau me mi pena na filia tonu moi te kalamai he ni ko ke ave ke na fio sai ko mau go no tonu mo ne o le ka te u be ko ia e ke no fo pe tu e ke fai e pe la o tonga e o atu le vai o fa ka go ni solo ko ha me o ke lava i hata pare mia o va inga pe i loto e fo i la o tonga kane avoi te mea kou whae ke whakahanga. O te toko mai ku inga. Ai kou te ate whatata koe ni. Ka pau ko au. Ha mea koe ki o nofa whakakau lo loto ki ai. Ke mea kou tangi mai, o ui mai toko lahi ki ai. Ka koe ke lava whai o koe ke lao ia. Sai, papehere. Ha mea unau tangi ki ai. Nau tala mai, ui, te ke whakaheke heke koe. Ke kau me mipa koe na nau whiri koe ke hoko koe paremia. Sai, toku ia. Ko au ia. He te pure beki ai. O he ke utari au ia ke peheni. O rewa ke taua ka fui taini e hanga he kakai o whiri hanga tole paremia ka tok solo wa fui mea koni. Solo. Ko kuawa ta tole ni wa fie o tua. Ke utari au ke taini ko ia. He ku tae pau pe hoko mai a whē. O kuai hoko ma whai. Ke ua te whakae ke heke ka tahana o whiri mai ke kabineti. O si ia. O si ke solo vai na ukia kakai. O te hoko ma whai. Ke mea koe ka whakatau hos ke tuku aki ei. E ke hao pe mai kau. Faus. E whiri a koe. Ka pate ke o mai ka au e ai a ko. Pe koe mei te ki.
Kila solo ka pati ke be mai ko ia ko ya ko pe ko me tiki ko sio tu ko le le taha ko e to ko wa no pe ko ta fitu. Te ate e au i uhinga ko ia. Wa pa le te ke ha ko mo ia aki fo foi voltio tala mai te kono ko pare mie ni ko fisio ke ai. Ko candidate pare mie ni ko fisio ke ta o fe o me ko e. O te tau tari ke to fukala i ha ka tau te ia o ke. Te be solo attack from mo. O ko ko i o tau ke anga sione ia koe. Whiunga ngewe ni stako. Pei ene pehe e ta tau pe kau. Ka pote ke voti mai kau malo. Ka heke ki guarantee atu. Ka heke ki hanga ate potu ka koe. He mlele anga sione ni whai. Ke whika pai ate portfolio koe. O au pe ka te unga te upeata. Ke whika pote ke ki tari ki ka taki. Because ma pune ka meti. Ka pote ke rata peke ka maa o di ma aku. Ka koe ke a portfolio te atae taimi. E solo, o nofo sio ke fonoani, o fononga mai wafe o fulu, a fe, ha tuu mai ha tama kenti te PM pe ko pare mia. Au ai me mea ko dos mo na tu. Ka o te taukari, hange pe me ga na lava ki mua. Ke taukari ke tau whakapati ka tau tala no polisi. Au ta tau me fina ko ni. Ka nga whakawoke. Ka ko o amana ke au solo, ko amana ke le au ke fonoani. Ko fonua ko ni. Ka fonua ko ini solo o te tau tuku noa i ana tuku tau tuku langi. Pa ue pa usi i mo whakakata aki. Ka fonua ko isileri tere ai fonua whiri ai otua. Nai whakaofanga hono ngahi nau tolu e taimi nei hou hawa ia si hova ka nau tolu. Ya, ako os waipe patches pe ko fui taimi pe he fonua. Nea ne ofa anga si hova. Ka taimi koku o matafi e tonga e whinangalo koe o tua ki hene ngai whanua whiri mono ka kai whiri. Tau sio da tonga Israel fo o aini koe ni whanonga mai nau hanga langa fu whanua he toa wha he hala ata. O hoko, koe taha he whanua whakalakalaka i mataha i maamani e mea ko toa pe. O tongani, o kou tui ki whanuani soro. Te tau kei mo ui ho tata utangata, te tamamata tau ke tonga ke. E ki whanua koe ni. E ko Israeli ne Pasifiki ka ba te tau whakakau le leiki ai. Nei anga whe ai ki itlahi, kia moe ki toko lahi, ka tau pure e fuwhanua ko haa moa he tau whange au. Nei anga whe tau hanga langa empire i fisi toko taha miliona. Riunga hou o furu o tau toko lahi e whanua ko ia. Nā tau me hanga kon koa katoa a fisi. Heki hau noa ia u mea ko ia. Nei anga whe o wanduka e fu i kaimi, ku poto taha tongani maamani ka toa whakawarisi koe kau maomatai toi PhD. Ko koe ko hame ai ia, po koe ko hawhangi whakailonga i iki ia. E tau hanga whakalotu i katoa e Pasifiki. Ai ko kusio koe gai soro, e ka mata, me wheitu koe nai wholofola ake e helo koe ni na neanga taime lotu. O liriu e whanuani o whakaauhe o toa ai tori ko tau whaahau pōru ake. Koe toko taha koe ni, na neanga tuka whanua koe ni ki langi. Koe monu ia, o whanua koe ni, ka mono whaingata ia, e toka ia e whare koe ni. Solo, koe tau mao a kau, nemi pa whare rea. O nau apasia o tua, o nau tui ki o tua matonga ko tofi a, ka nau sio ke kakai e whanua lo loto. Ofa. O hange ko ngahi yongo, o ganoa ko ni me takere o ku mafu mo whakaukau. E malawa ki hoko fi se te sula ke pōru aki. Whanua koe ni toka no manu ia e whare koe ni. Ai ka pau e whiri au ke o whoko koe whawhifonga whare a rea. Te whaka ehi e pere ngesi. Ai ngahi tuku fua koe ni ko whai mai he nai whaia he kakai na whaka o tua ho na uanga. Pehe e tangata ko siori pulu. Tō koe o whai utui. Tahawalu por wha. Nai tangutu me kau matapao sio me tokoto anga koe o tuku uru aki. Ai ngaunu e whari ki e mea koe nai hano langi pe kono uru i ano loi mata. I ongo e whanuani. Pe tō ai moerea ko pe e solo. E ane whe o mo wakai mai ai. Ko whai ha mea ke mau ai pe ha aku lelei mo whamiri.
Me ako toa pe ko fai. O ko fai e ke maua e lerei e kakai. Pea mo tongani ka, pea mo e whanua. Ko lau ki a tereria, ko sio loloto ia solo. Ko lau ki a tereria, sio loloto, i e kau homeless. Kiu, o kore mea kai. Sike ke loloto e sio. Kai ke hange fu i sio, a sio ia ko a sio mamaha. Ke hau peo pehe. Si, ko to sio a tereria, wai kau homeless ia, ko sia kau homeless ia nau api. Pangata pe ai, i kai. Vahe tai to tonge kere. Kau tahau no pea taha, whakatu ia lau kere me kunisto tone. Ane tai to tonge hano kere pea ai ke tuk whakaholo ai, ke oua to iai ha tā pehe, pe kwa family pehe, i whanua koe. O hange koe na kusio ki ai. Ko whainga sio ia solo, o ko nofo whakau. Ko ne sio pehe to ko wano wharearea tonga. Te tau sio ke tonga fo ou. E ke tau te, whangi mea wano whihi koe ne hange ko whiru i leleina tok whai, ai ko tari atu. Te tau hunga tatono solonga pa tau sit back, o sio ke pa tau pe mani. Ki me ani hange pe haki i lo. Na talu e ne vilo e tau e fi. Ka no uhinga. Ko ia uka tau, ko whakamau kato mai toko wano. Ke tau walfola koe ni. Ka mai mawhatu tuki. Pa wheitu koe, e mau e monu ia whanua. Monu whaina kati. Maroso. Ke whakaukau maari e ku ke lava o tala noa kia i whaosa pe kotui o ku uhinga lelei apito ke whakaukau lelei kia ai kakai ki ngahi whakaukau ku ke lava wahe mai. Ke whakaukau pu ke taha e whaosa kwhai ai ngahi tālanga ai kakai o kai ki ngā tape i he mahenga tawata poku mi ka kakai koto nau manako ngai mea whapolitikari nau tala noa i he demokalati me ngahi nau e te mokalati nau tala noa ngai nau e puri anga whakatu i whakakonistu tone. Pea mai anga whewhe ke kaha au ko hae mea te tau ngā unu ki ai. Tala noa ni i ke whaipe ngahi lili wange koe ni ku tau osis mātā ki ai. Wa whehonga fulu ke whaho mai ngahi mea ke te ki whakate mokalati angi koe whiri he kakai hono kau taki ngahi mea pehe. Ka ke iai pe whoki ai whai makatu unga i e ku tau wanga ki ai. I tau konistu tone me puri anga whatu i. Ka ku whewhe ho wakai ke pa wai ni i hau nau tamai na toke tuku ospete mukalati i. Koe ke fuwhia mao i tonga, koe ke whiunga i tonga. Tamai ni i ke unu mai pe, ai ngahi mea pe kou whiunga mo e tau urunganga whawhanua, whawhai ke to wholofola. Ka ngahi mea koe ke whiunga pe tuku. Ka ngahi ke tau lava to o fua mai he pe fu. Wadu ke mai no i le rei pe fuke koe ia. He taimi ku ngai puri ana hango New Zealand mo mea ai ngau e ake ngai ere me niti whaka te mokalati ngai mea lai pe o mai mo ngai mea whakatu puri ana whatu ka ko o wakai ki tonga e tau whanonga atu koe ni ke ka hau o whewheha o wakai ki ai ke tuunga e tau puri ana whatu i whakonistu ton me ngai whie mao whaka te mokalati ngai puri ana nau lava tokoni mai ki tonga. Ka whi ingoa pena na ke ui mai pa whalu te me alahi. Solo, pure anga whakatui, whakakoristu tone. Ko tonga i o e lolo tonga i. Au tau pore ai i ango mea e ua. Pure anga whakatui by itself, te ke tānaki mai whakaosi. Tau lau kau e tau kei hoko, me tau kei malawa, o hoko ke the only kingdom i Pacific South. Tolonga mai o mai ke ahoni. Ka pai awa ki mamani ka atoa, o koe ke lahi ngai pure anga, o ke hoko ke pure anga whakatui. I mamani koe ni, ke kono i ngai kono ngai pore na whakamana wahe. Koe ko tonga o ke tolonga mai. Hai e lewa ki ai, koe kakata no ui whoka tau whanua i taimini. Ko tonga, koe whanua, koe pure anga tui whakakonistu tone. Hanga lewa e konistu tone o mai whi civilise koe ni. Koe maari e mea. He koe te whanungo peha taha he, mamani o ono o ni ke mea koe kingdom e koe puri anga whakatu o se whakakaukau whakatiki tato pe ia koe anga e whakakaukau koe kau politikari au ni koe ne rika hake pea i ngoa koe puri anga koe puri anga whakatu o se whakakaukau whakatiki tato pe i kai, ko tonga tānaka timu whakatu whakakonistu tonu ne whakamahino mai ia urat
o kai whakatiki tata o prea ngana, ua, o ku malu mo ene afio I e konistu tone. Malu mo ene afio mo tonga kotoa pe I e konistu tone. Agone, ka pau te whakaukau koe kei solo whakaukau o loloto koe kei pau pehere wa kari. O sve unga au ia. Ko winga kei te wate whi seres whapalango ia. I am satisfied with that. I can survive the environment of whanua pehe. Pe te umalu ai, pe ko e kei malu pe mok whanau, koe hanu uhinga. E koe pureanga whakatu I koe tamai, whakakonistu toni. O ku kau me tamai, I malu I konistu toni koe ia. O tatau, mo tō tāko tō. Tau ata ina na whaki ke heia. Mahino bito mohono uhinga hana whaki ona. Eia, koe ki whanu wani, o ku alu peta I mi, mo alu matu ane, mo wakai ke ne whete keak whakapolitikale. Pau ke kotonga, we survive. Ihe uwhe liu wake ke o whanonga. Survive da tonga, hau le leipe. Aia ka pai ko kari ke whi ko ia. Whi maari e pehu tairo pe ko ia. Ko mea ko whaunga pure rewa ko mea ke whokia. Tau lolo tonga, tu umau a pure tonu. Separations of power. Kabineti, whamau anga, wharearea. Ko e toe fo I māsila, te mokalati ia. Ko e pehe ko e whiu ia ko e ke to'o apita te mokalati, ko I kai. Lama peke te mokalati ko toa pe whanua ko toa e, tau te la peke ke tatau e nau te mokalati katoa. E malawa pe ke whakapua fua pe ai te mokalati, mohono urunganga, ki ka ngata pe ke sais mo tokola he whanua, o nau culture, mo nau whaunga, malawa lele. O hange koe hao ko mai ai o mea whakapule I whakai mawhai. Ke ne hanga o lalanga ai fo I whala whakapolitikare mo whakafososiare, kono hingoa ko tonga. Ko fo I whala ko ia, kono u whe unu, o nau whe unu lele te mo tu o te tata. O ko koe ke mei mamalohi whaka Europe ma fo I whe unu ia, ka whaka Asia ma fo I whe unu. Nau mai nau tolo hanga e tau tolo ha alo lelei, ai ngai whi unu koe ni, ha alo lelei o bito ki whakatatau ki tau ki no fomu tau ki tolai. E kou tui solo ki tau ki maluangi ai, I e whanonga koe ni o tau whai, whakapolitikare, whakasosiare, pia mo whakawhanua. Koe, tu o whuki he tau talanoa koe e ki tau pure anga whatu I whate mokalati whas. We loi before koe tahai e vai anga he tau whanonga mai, o se tau riliu. O kuai whuki e whai konga ai o whe mao e pare mia ke na he wholawholai pe mai tui I he whai taimi kuang he tau konistu tone pau ke na o whai tia he ko tau wla o ia tau ton. Ka koe taimi koe ke mala vai e whahoko hoko le vai e koe palo parema I he whakaleare pure anga. Na tau osi uela we pe tau whanonga mai koe me wafe o flua mai a o ke ngai wheto aki ngai tuunga ko ia. Na whai lewa he whare he pure anga he whare area li riu e lao ki he potungau ko ki muri ko tahafuke potungau e nai palo parema. Whai lewa li riu ko ia ke whakamahino ange ai mea ko ase konistu tone ke ilo ngai mawhai koe ke whahoko he tui mga hene abehe. Pero se ina ki lere mai koe ni hange ku lelei toka le maari e mai le lere mai koe ni o ta wao mai ki he ofi koe ne whiri koe ni. A tu ke ka pau koe toka tā maki ka koe ke fuwhahano lawe I atu ni tua. Ka koe ne tu koe hao I ho wakai koe ki he ki pure anga koe ni ka hoko atu. Ka kuwhia eke atu ka koe. A kuke whakakaukau atu he whangahi lao koe ni ko oswai ana whare rei I koe ni. Nā ku tāna noa ki ai. Kung hange ni ngari solo wa palo parema koe hange koe ke lawa fufe tau lake tau kau taki mo ene afio hoko ngai palo parema pe oku e malawa pe ke hoko feto aki koe I he kahau. Ka whi mea koe a solo sio, ka whi mea whaka relationship. O mo ni mahina koe ka ongo koe ne afio ka head of state. Na koe pi e maa rewa mahina ka prime minister ia, ne pure I kono whakalere whanua operation. O ko whakakaukau mo beta I nuko ko koe toke heke pe solo koe whetauhi aki whaka relationship, whaka e wā. Pahonga le wā o mai ki heni solo.
ko siasi ko wo fitaha ko ai afimia ko ya mo ko me no tata no ke ko sias mo siriana pa ko sias la taha ko ki tawani tai ni o ko ina ko tu I tabang mo ia ko ulu yo siasi head of church of Free Muslim Church au kon ni ko siasi ia pa ko palestini le o sias mo siriana ko takio siasi a meu ngai ina fio ko su do ko siana the then was on Philip Palestini ko ni fio head of the Free Muslim Church ko yung nehanga ko fa no for Palestini sai o to ho ko pe Palestini ko fa fica o fakatu I time lah la ka to atake ko tao e ku tupu haki aku ma ko Palestini ni se spesialna pa ko se spesialna o ko si o e no ma fanna ko ni fio ko e ngola kanga ko ni head of the Free Muslim Church, my president of the Tongan Free Muslim Church. O sea, de Palestine, a Palestine, de Palestine, a Palestine, como que ahon. Foi lita tatau. My head of state, the head of government, my prime minister of the country, of the government. Ako feeling ng gawin be, kami ulava ya mo me ako get on lele. La que era un lele que na waia mai veto Palestini ne fia Hamilton o koko para pare mane I come down mi solo que me fakai e fakava vai o me ai anga me na fala que mu o que to o I que tau hiva o que to ai me ako to be que hoko ko lao to que constituto la o me ai o que to o ku fai me he skills o taki ai ko ngata be good leadership by skills he fehulunia o me ke o ko o me fa unga fa fonua o ko o me fa social ngana tau nofo o me ke pehe ai ko tama ko e tenelava o sio ke loloto panelava tau hion o ka tau ia que fai a me o kai whakarao. O te lawa piki tau hiwa le ke ngā hiwa pehe I loto pehe laini. Ai ko kuongo ko aku. Ko hi he lawa pehe head of church ia. Pea mo president of the church. Nā wapena tole whanonga mai o Centuri ni e fia. Kame o ke lawa a head of state. Pea mo prime minister of the state. O whai mea tatau. Whaka mo ke sio. Ki ai tau so moni tau me ngani so ko ni ai pe haki uri la tai o ko ki manumi hava o hawa taki ka ki tapuane mai na hio ko ke uhinga te ke uhinga ki ai o ko fai whaka apalahi ki ai o hifo beo ki lalo ke tau no fo solo api ke tau no whaka kolo ka poko ki kalap kavatonga pe ko ki kautari paanga ko ni whianga ngai pe Palestini mo tau behe mo tokon Palestini pe koe taha mo take grupo ia heke heke ke tau sio toka haola lele e hoko ko ni whai ngofua taha ai ka au o mahu inga apito ke paremia pe koe taki ke whanonga lele pane lava read between the lines pane lava forecast a tui whoka whai ngā tahe tai me ni tau mani ko whai ngā ko mafi ko he ne afio he's not a everybody person ke toha ke bet ke toha bet le podio ta ki ai ke update ikai o we ele ka sport person o pe ke to flo no ia kono pere ngesi mo no loto ko no muy ko me agurika ke no finangaro me agurika ke ne moko I sai o tau lava tau tolo o mai consultant me fe to tongi mahai me fe ke ha wangi o set yangi ai fai tau langa fare ai fai tau project and power ya te au wai ha hono covid ka pai whakamore ke mea pe ke o mai ha o tano mai solo ko tano ni ko be ka pau ko paremia ka pau ko tahe palo parema na paremia ko hiri ko foto mai e lao me ko stone ke taimi pau ke folfola e mo na fio ka kai ke hoko there's nothing wrong mono mai ha expect I he mea whaka royalty
E ko te kum whare, ke he anga koe a koe hono tauhi e wā, mo ha whainga protokolo e whao, ke malawa ke nga solova mea koe. Ai ke COVID. Pa ua ke te pake ke te play me kita, nā ke te whanau ke kita ia na ia, whainga mea ofa ma tare niti ma mea beha ia kita ke te lava, o whiohi wā ofi, mo tauhi wā ofi ai mo kakai, mo le vologo ia. O lahi ngai maunga tokoni, e lava ke whakahoko. Kai lava whanau le i tau mea. Sim. Maria Bito, Klaus e whatara noa. Ko wai fi hui hini ko mai taha e kau whanau mau hini e kau whanau mai ke he polokalama. Pene ngo beko e ngaka ta taimi ku he ke lava ia fu tari kakato ai fi hui o ki lau e te pe awi. Ke ki fi hui ange ki ko ha mea tene whai ke te make ange ia me he whakafonga lo tonga. Pa o lo gau o me ana ke tala noa ke ai ka ko kunga pe avia pe malawa ke te huki wharearea o whakahoko ki te hanga aue o ku te kehe ia me te ngā aue whai e whakafonga na ia i he wāhinga he koutui ko taha kotoa pore ki wharearea ko ke pore noa ia ki alopero no noa ia i loto o koe ene oa to pe ta as polo kalama nga he me ala ka ko fehu be ko mai he taha ko ni pe ko lo pe ke o atu nga ke ya o de ke te ko fe hu ko as ke ta fa os ya ke fe hu ko ya ta to ki i fa ma po po de ta to ho ko te ka Para bito solo, ya ko fa pa pe ke fe hu le lei au pito. Te vanga pe fa ton tono e we kata ki be. Te vanga pe ki li ho fe hu, Ke hi ke o e fu direct ke fa nga to ta po polo. Te wanga kata ki beta ma fi te wanga pe rephrase o fei te fi mari pe ko ai e be ne fei ko ha me a te ke fai e ha fa ka fonga fai area okay ai ke alu o fai fai area ko ai pe ko fa apa ke ko kanga ke te ko fa fonga lo tonga ke o specific ai pe fei to mai ga to ko yo te at be te va be tai ni lahi o be te la va fai Rock. O wai e fotu ke fotu e kolo ko toa pe na ngai kosirio o toa ta po fulu fo ki ai fo I fund ko kui ko emergency fund pe ko fo I sen fund fratu ke fratu pake I mo ko no ta o ko ga hu ni to ko fe hu ki o fe ngai masiri ni ke ka how well and sini fa va nga we never workshop ma ka ofisa kolo mau tangu tu le mo me fo o project fo o fo tu ke na alu mo ya fono pa na foki mai mo loto kakai ka fo mata e uhinga ko poini ko ki ai ka foi fan ko ia tau be ka pau ko mo inas ko ka pau ko ha mi hoi ka pau ko mo inas mi hoi ka pa nga e ko fu to a pese wano to a pa nga ua ke emergency fund ka wano ko fa ko pe he ko taimi ke tau manga ke me ko fan whakakolo. Kono ui ngai. O koe fan whakasiasi e ngai kolo. Kau ka pau ke se stonga koe. Kau pau ke se stonga koe pa mate taha whamiri. E kai te ke kau koe ia he excess ke fan koe a ue siriana ke mate ha me lipa. Ika. O ui ngai pe ke siasi. Ka pau ke alo koe ka halotu. Toi mama o nge koe me fan te ngai siasi. Ua. O koe fan te he kolo. Ko e ria be ua we fan he kolo. Ko sia si be me kalap kavatonga. We kalap kavatonga we na fan. Ka kono pangoe. Ka pau ka me mi pau to ko wanoa. Ko na tolu be mo na wai family te na excess ke fan a kalapu. Ke te kawata hai ai. Kolo. Aka whakakau koe mo tuani. Tau pilta fan whakakolo. Ui ke excess ko to taha ko toa pe te mko ko han whanata ia. Small ki policy fa mo me ka to ke te e to tong fa foki ka te ne lava o fa ka haufi mo see and not only the members o CIC member club kotonga the whole village avoid ke tu se u la he ma u me ai to tong yako te ke lava civil lava ia funky emergency me pe the build the funny wa ke lahi e a toki awa ke lewa hiki haki me ai ka taula kamata me ai ki sai
Kono taki e whani ko ini pa kono tola hi peke kari, o si mai whaingongo me Amerika. Mea wani ba tangi ai. Koe kolo koto hape, tene tari whakauau ini, pe kamata akia, seniti koe me ngahi, ako ko mai seniti whare area, kamata akia. Mati koe to hau ki kanak paanga ni whake whani, kamata pe. E mo vahenga whare area, motu ani, na kutari ake ke whiu i malo wiki ni tolu me ai. Vai ua maari. Kapa ko vai ko whare area banga taha. E tō me sinte ni manoa ave ke whani ko ni e kono koto ape. E whotutu koe whai tai mini, au ka hu ki whare area te mau whataha me ka ofisa koro. Mahi no pau e nau account e alake e whani ko ni, pe take turns ai ki lohi koe pe pesete ni manoa ai vahenga koe ni. Neu te ke whātai whare area. Hangi la solo ko ki foi taha pe uria tu. Te uria te me ki foi mea koe ni ke eu ai ki mo. Vahenga tai mini koe kau whengata ia tonga ni koe. Vahenga ua. Ta wono nima atu ho vahe. Ka pau ko ke disable atu ho vahe. O vam ke tana ket meni koe ni so. Tana ket me ka wito koe au ke tau tahauno ki lalo whanau e tau tahauno. O si sio tono solo o ki mātua tak tau tono ngofuru tupu mate tamai toi megi a whae ta ua walu me whanau e ono. Me whanau e ono ko iago nau age range ko pe ke mahina ki e tau fitu. Toko ono. Kei ka hanga au e ki uitou. Ki e fine ko ni ta ua walu. Ko elai tahau ta uono toi ta ue taha walu pe fia pa toki lava reka ko ia pe finga ke maa ki ngā ua. So, ko taha mena e hu haue e ki isi leri. Neo kono ka kai whiri. Ko taimi gana e alo e koe isi leri o hoko koe fu mafi. O nau hoko koe whanua hau. Te nau tae toka nga e ka kai. Le vono koe. Tae toka nga e kau masiva. Tae toka nga i me kau wito. Hou hau lahi au pita si hova ke. Ako ko mea fo o ko kala te ua ko ni e to ua fiu. Malo ko mea fo o te fai e a ua wano. Au fu lo e ke fo mata. Ako fo ua ko ni ko tu se unga be. Ko tanga ko o mea ke he ko tu pe ko fa ambe ka pa de mo ko te si mo ne mo to ani ko mo fi rio fare area. Ako e solo. O tanga ko na se suerte ko o mea ako. O ai ke fai o se fri fare area. Ai lai ni mo koe o ngā ue ma o folau. O kamata folau koe ia, fai firi e tō pure lūru. Toko na eke folau e pera aho pe koe ia. Kage, o whakapapa ke o kau kōkō ke o nofu ke mau ki kai umu. O whakaunga i e nau ofa. Tō pure lūru firi fare area. Tō naksa apate o folau e mōnite. Kamata ko folau koe ke o mea ia ako. Ako nofu koe sio ko pe. Excitement koe ni ku mei ose. Kau hike tau ki e. Kau ko ngai. Kapate mo fili o tōna pō fulu ki whare area. E kai rewa ke uai tō wataha ia hau ia whai mea kou ai ki an e whaorai mo whai. Ka kou pehe. Ko fu amange mai. Ke whalala mai o wahenga tō pō fulu. Ka te au. Ka nau sio, he ko taha ia ai uhinga haku manako anga ke whai ha mea fo ou. Nau rea ki mua. O kai ko hawhi ai mea fo ou. Ko ka pau te kiai ke tau mau ha mea o te ke tau mau. Ko pau ke tau whai e mea o te kiai ke tau whai. Ka mea fo ou ia. Ai ko whaka amu. Ave ka pau te mo whalala mai ke motu anta o ta mo wholo au whare area. O ko tuku pā atu te mo sio he u mea fo ou. E whai. Whakapapa e whakaponga tō ta mo wholo. O kai ko ia. O te kiai ke whai e ha whakafofonga whare area i whanua koe ni tano tua whare area. Mahalo soa. Mahalo pito, e whaas pēko tu mahalo ku mahino o pito. Ai whatala noa ke te koe pera umae ngahi whamatala kone ku ke whai, pia monotali re rei koe ia whihuina e o mai. Ange koe whamatala ku ke whai e a oe ai ngahi mea whaou ia ku ke osi whakakaukau ku ke whahako i whare area ki he ua noa.
ka ko ua pe ke lava o atu ka tiki na tolu ko ngā ko ta taimi ka pau kwa mea ke loto ke whama apopo ki whas ka toki mawa he ahoni ka toki hoko atu I he tu si te wika hao. Malo pe solo ko whamalo atu I beka ki te whaloloa. Ko e se fini taimi hafe a valu o mau inu ureka I holo whakakolo kolo ko o reka ka ina vaikasila. Whawhia ki mau tolu hafe valu ai fiaf te mau iai. Ia I kai ko ia beka te mau I talafo ou a pongpongi. I holo sesku sila taina tonga he taimi te tau be. Pia te mau I hoi rewa maa poi a te volo. Ia toa pule lulu ko ia oi wikeni ai pe. Ko whamalo atu me ofrahi. I ngai whangai tamai ngai whangai whae. Ia mo e kakai katoa pe. O e wahenga tō tapu hongo fulu. Toi pe wike taha pe whakau koe whiri area. Ko utara manu atu. Ke mo mau a whiri. Lerei pe mo manu ia. Mau tau wahenga. Kai maro pe tō mo mea mai. Ka mo mea.